inyanzaleyo yini inyanzaleyo laphela lamswini inyanzaleyo namushisa mahlanje inyanzaleyo ukungolisa manje inyanzaleyo inyanzaleyo laphela lamswini inyanzaleyo awunakujuba inyanzaleyo. Simpingelele sifisa sinambukele ehlelweni imvelo yimpilo yami. Libito lami ngisethabile ngwakasibisi. Lolu luhlelo loluchutshwa libandla letemvelo iSwaziland Environment Authority. Luhlelo lolukhuthata wena ukuthi uyiphathe kahle imvelo njengoba ilikusasa lakho. Evikini leliphelile sikhulumise ukuphathwa kwato tibi nekusetshentiswa kwato. Sichubeka kuleso sihloko leso ke lomuhla njengoba sibuka indlela ukuthi tibi atiwakhele imali ukhona kuphila. Singachubeki nalo hlelo asibone nangombiko lesiwakhile. Kule minyaka lesanza kwendlula kube usobala ukuthi tibi letikhicitwe ngumuntu ngemuntu setingedulu kabi kunekugcineka kwato ngendlela. Kulamalanga lesiphila kuwo kube sekuyabonakala ukuthi kuthi imvelo iphephe kule tibi lesitikhicitako kumele kutholakale indlela ukuthi simane sehlise linani letibi ngekuthi sithenge lokuningene lokhu lesekudzingako. Lokunye lokuvelile kube ukuthi asithi nase sibona lelinani lelikhulu letibi bese sithola indlela ukuthi siphindze sibuke ukuthi yini lokungaphinze kusebente kuleto tibi. Ingwenya glass yona yaveta emacebo ekuthi emabhodlela emafutha lamadzala kanye nabo oil lesebasebentile bajenge baphekwe kuze basebente kwakha letinye tindlo letingasetshenziswa. Usalithola nelibhodlela ligcika phasi ngoba amabhodlela abantu babangisana ngawo ngoba khona lapho afuneka khona asebenzisa kakhona. Kunabo make labasebenza kaMdoti kuma dam site embabane nakamanzini labangibona buthela amabhodlela bawawashe bese bawaletha lakithi. Labanye abantu bawaletha kepha ke labo make laba ngalokuthi kungabadulela aphinza landwe ngithi ngebuningi siyasiqala ishe iloli lebo 8 ton iwalansi vele ke bantu labaphila ngako lokho siwashela amabhodlela bawabuthe siwathenga kibo embabane nakamanzini kaMdoti nasesipiki nakhona siyawalanza nasesiteki siyawalanza kepha ke khona abantu nje ke labalethela wona la famine sibhadala 95 cents a kilogram asawashiwe. Nase ancibilikisiwe lamabhodlela kwakhiwa bumengemenge betingilazi kanye nemifanekiso yetilwane. Futhi ke ingwenya glass seyidume umhlaba wonke ngale misebenzi yawo. Lokwenta netivakashi letivela phesheya tingapheli kulendzawo. Kunemishina lesinawo lapho lo oil esicale semhlungu ekhona abangathi uyahloba nangabeka kanjalo. Bese siubhicana paraffin 50% sibasa libhayela lethu le furnace yethu lensinyona sincibilisa ngayo. Siyathatha ke na oil omdzala ema restaurant wokuphekwa nakubo Kentucky outlets siyathatha nalo oil wona simshise siubhicana lo paraffin kuze sincibilise lamabhodlela kuleli bhayela lesinalo noma ke kule furnace lesinayo. Kunama glass lesinawo la ema-tumblers nama-wine glasses lefute sekukhumbuleka ngilokuthi konke letinto lesinato lapha kwakhiwa ngetandla kude umshina lokwakhako kwakhiwa abantu labafundzela umsebenzi khona la nalelo kungumfanekiso wetilwane ke tindlovu namajirafu nako konke lokho cishe ngito tintfo leto letihamba embili ekuthengiseni. Lo msebenzi wasengwenya glass wakhe emathuba lamanengi emsebenzi kulabo lasebanake nje ukuthi babuthe phindze bageze emabhodlela lasetshenziswako kulendzawo. Kanti ke nayo ingwenya glass seyakhe bathenga kuwo wonke umhlaba ngemikhicido yabo lemihla. Konke lokhu kwenteka egameni lekuthi imvelo ihlale iphephile futhi yongeke. Elihlelweni lomuhla sinalo libandla letemvelo libuyile litosichazela ngato tindlela ukuthi imvelo noma kumbe tibi atiwakhele imali kuto khona kutiphilisa. Sinaye isibusiso Msibi lebeka khona naye evikini leliphelile sibe naye Mduduzi Dlamini sinamukele. Singena nje ehlelweni babedlamini ake sikhumbude babukela ukuthi evikini leliphelile sasikhuluma indzaba yekuphathwa kwaDotibi ukuthi imcokelani vele indzaba ukuthi kuphathwe kahle tibi.
Babukeli evukeni leliphelile besikhuluma ngendzaba yetibi nekuphathakado kakhulu ke namhla sesikhuluma ngekwe ukuthi ngiloku phatha ngale kuleliphelile eliviki besisachaza lokuthi le tibi noma iwesi lesehluleka kuthola igama lesiswati ukuthi kuyini. Namuhla ke sikhuluma nje kakhulu ngekuthi ungadisebenzisa njani tibi ukuthi tikwendele lutho noma uyaphinza kukusebenzisa lokho bekusetshenzisiwe noma sowakha lokunye lesithi phecelezi ngile recycling lokuphinza ngile reuse lokuthi uphinze uyakusebenzisa. So namhla sizabe sikhuluma kakhulu ngaloko. Baba Msiwe mama sakhula sibantwana bebaye basikhutsate ekhaya ukuthi sibuthena ngemabhodlela ngwabonile kulombiko lona nalokho sengesaba ukuthi abantu babethu sibabhuthisa amabhodlela lawo kepha sasiwabutha silitfolele lo shumi kwakusesihlanu ngeso sikhathi leso ukuthi uthole leyo madlana ukuthi uthole lokuthithe esikoleni ukhona ekuphatha sasithi care ngaleso sikhathi leso kepha ngiyabona ngenyalo ukuthi sekunemsebenzi lomusha losukhona kumbe thina sasivele singemahlahlandlela leso sikhathi kepha nyalo ngase kuphinze kwakhiwe lokunye kumngasichazela ngemsebenzi leli sikubita phecelezi ngekuthi ku recyclisha ukuthi vele sike sikhuluma ngani lapho. Sibonga sisathabile. Nasikhuluma ngeku recyclisha nje. Lokhu recyclisha so ushido umlingandana ukuthi kuphinze lento lebese yisebenzile siyisebenzise but ke lapho sithi reuse nangabe dluta kuphinze ukusebenzise lento. Kani ku recycling lento lena lebe mhlambe bese ilahliwe ingahamba ithathwe iyophinze yakhe lokunye noma yakhe kona lokho lebe kusoloku njengoba ubekisa nje ngelibhodlela lelibhodlela nani wabutha nje shothi nani sesebancane bebawathatha mhlambe laba base brewery baphinze mhlambe batawasha nje kuphela aphinza 70 noma ke nangabe bese kaphihlikile noma nje bakhethe bona ukuthi bayokhiqida lokunye lokungaba libhodlela siyathi ke engwenya glass seyingapha nje lenzala ukuthi bona babese sebakha lokunye nje bakha lokunye lokudawu bese mhlambe kwembukiso ukuthi ukuthenge sebasebenzise lokho alobe kulibhodlela bakha lokunye lokusetshenziswa lelibhodlela shothi le recycling kahle sithi siyokhicita lokunye kunethi besingahamba siyokulahla lokho. Baba Dlamini ngitiphi tinhlobo tetibi lesingakhona ukuthi phinza sitikhicite kabusha sikhona kwenta imali ngato kanti setintwe etilahliwe. Tonke tibi tingakhona kusebenziseka kulokunye kutotonke kubese kuba ngilendlela lo ukuthi mhlambe kudule kanganani noma kungafuna kanganani kuze ukusebenzisa kodwa le tsebenza kakhulu insimbi ngesiswati vela uyishiya insimbi kamlungu ngalivike phela ngasho ngoba khona la itaxita khona skotela libhodlela noma ngileli khanyako noma ngileli nembala liphepha libhokisi kufaka ekhathi futhi nawo lamathayile sithi ayinkinga kithi nawo kuyakhona kusebenziseka cishe lonke lokhu ke lo letibi letibuya ekitchen letibuya kuma restaurant tonke leto tiyasebenzeka lokho ngumcuba ke vele loyo kuyakhona futhi uphinze sakhe nanangesi lele sipheka ngaye kusimkhicite kusuka kuloko uyakhona uphinze futhi uphe tilwane letifuyiwe khona lapha ekhaya leyo kufana nosikina reuse so cishe tonke tibi letikhiciteka tiyakhona kuphinze tisebenzise kubese ke sekuba la ekuthenini mase kusitibi sekunebungoti tsite kushilana ke ngalobungoti ke ukuthi ngikuphi bunganani ciko ke thinike lapho sifike khona ke ngilapho sithi sale so uba nebuciko lana sibambisana nebaka health ngoba khambelana netempilo sibambisana nebaka labor ngoba lokunye kungakuchwalisa mawusebenta lokho ungaxhwali manje but ungagula emva kwesikhathi lesithi kodwa nje konke kungasebenziseka ngebuciko tsite kube nebunono tsite futhi ugadze ukuthi ungalimali ungaguli. Ngawubuya kuleti ingoti baba Dlamini ngisafuna kungena kunabuciko baba Msivi la khuluma ngabo ukuthi ingabe singemaswati siyabudingani mama vele obuciko ngoba ngawubuta mina ngisi uma ngibuthe emaphepha ikakhulu nangemaswidi nje ngibone siyawubutha nangema eclapop siluke kuphume limethi lelihle kuthi ngiyadzingeni ukuthi ngibe nebuciko nalapho noma kumbe mangithunga ticathulo nathi tana libandla lasesethi si ngemathayi ngiyadzingeni ukuthi ngibe nebuciko lapho.
Okay. Kulo buciko ngicabanga ukuthi phose yonke nje info kuye kube nendlela lengcono kakhulu yekuyenta. Kanjalo lo buciko nasikhuluma ngebuciko nje lana sho ukuthi sithi kungafuna lokuthi afundziseke loyo muntu lo dawuthi akhethe kusebenza ngale TV. Ngawubekisa nje ukuthi TV ditfolakala tihlangene indlela yethu yakhanza ukuthi kunesikotela la khathi kunalokunye nalokunenge nalamabhodlela lama yasaphihlikile lama yaphilile. Lo buciko ke bucala lapho lokuthi akathi lo muntu ufuna lesikotela nje lapha ekhathi acaphele abe athi ukuthi utawucaphela ukuthi kunemabhodlela la ngahle amsike lokho sho ukuthi kutawusho ukuthi ufuneka ativikele la tandleni yena kufuna ke ukuthi utawuthola nake ema gloves phinze nalokuthi lokunye utawukhanza ukuthi kulahlwe tindfo naleqhamuka esibhedlela noma betingakafuneka ukuthi tingalahlwa lapho kepha ungakhanza ukuthi titaba khona kufuneka ke loyo muntu mhlambe atimbonyile utimbonye lamakhaleni abe nayo imask ngoba nje ulapha phinze nekugula lokunye nje ngoba le TB labanye ukhanza ukuthi batawubadvute nalela kulahlwa khona le TB letinenge letinye setinemalanga setiyanuka sekunalo kwanakuloka ukugula ke kuye kwanze kakhulu lapho ngoba ukhanza sekunemagundvane ukhanza sekunalo leto ke tilwane letibanga nje ukugula lokuthita kufuna ke labo bantu athi ayofuna lelibhodlela noma lesikotela abe aqaphelisiwe kule tinfo leti ngakho ke kudzingeka nalabe tempilo basi kubanjiswana nabo ukuthi baqaphelise sive ukuthi kuqaphelwe lokho bese bakalebha lokuthi nje sengumsebenzi lo dawukhanza ukuthi sekuneti imoto noma imissionary leya nale lesitawuyisebenzisa sekungaba nje ukuthi kangwane mhlambe sisengakafiki ezingeni la sithatha le TB khona bese phindze sesiyakhicita lokunye thina lokuvamile nje ukuthi tiyathathwa dipakishwe bese setiyayiswa eSkhwahlande. Babedlamini evikini leliphelile sakhuluma ngato kona sangeni kakhulu tinhlobo te-TB nekuthi sijwayele lesibhekana nato emakhaya kakhulu kepha tikhona naleto letiqhamuka etinkampanini letinkulu letikhicitako ingabe tona sitenda njani siyakhona ukuthi sitigucule nato siphindze sikhona ukutisebentisa noma nekuthi sikwenda kanjani lapha eveni kangwane le event ngithi ke sisete le machine lephelele yonke lesisakwenda kuletigaba tekuphatha TB kunalo ukuthi ubuthe ucocanise uthuthe umixenzaweni lapho kusebenza khona bese kulenzawo ngila kunale machine ke yonke letakwenda lokho thina lesisakwenda siyabutha sicoce sibeke enzaweni lefanele ngoba ke sesite le machine umshini lokhona we ukuthi ugcogcise mhlambe wendele ukuthi sithathe linani lelikhulu masisa esikhwahlana so sisagcina lapho ke kusete lesisike ngoba timvumo tekuchubeka wende lokho tibuya khona kuleli libandla letemvelo so kusete ke lesimnike imvumo ngaphandle kwabo ngwenya class bachubeka babona kuze kuphume vele into lesebenzayo kuleti letinebungoti leti umngoti sasho kuleli vele phela mhlambe ti poisonous kungachuma kungendana kuseteke lokho lona emandla ukuthi akuhandlish lenenge ke lakithi leti bungoti nginathi letifaka ekhathi bo oil kodwa kunabo oil tsite laba buya kuleti gubhu tagesi bathi pheceleti ma PCBs persistent organic pollutants kuyahlala lamtimbeni ngithi lo nemvumo ukuthi akusebente lokho naye lobukwe nguye SEC yabukwe nalitina nangithi ngalana kwekuthi akugcoca akuthatha akugcoce akhiphe lo oil nakhona amkhiphe edzaweni letsite amthathe nalo oil atohamba ayosetshenziswa kulokunye lapho kufanele khona so tindlela ukuthi kwendiwe ke lobu leti TB letinebungoti kwekuthi gcoca uhambise la uyisa khona ke live la sayina na le convention bathi Basel Convention la kuyiswa khona kukhuluma lamave omabili shothi thina sing exporter sikhulume nalo importer lena kwekuthi awusibonele uthi ngaphane tsite uletha in lapho uletha kubani kuthi ingabe lo bani losibani ngalapho ucompetent yini ukuthi angahandlisha siyamtshela ukuthi sideclare nje uma njalo unfortunately noma ngabe ibusiness siyasho vele ukuthi
kunebungoti bunje sisho njengoba enjalo asho lo yathi cha lona vele ngalanga kithi uauthorized ukuthi angenda lokho kuhambe lokho vele kufacilitatewa through the Swazi Environment Authority ukuthi phecelezi babita ukuthi competent authority ya Swaziland bese kulelinye live kube ngilenye competent authority kuvama kuba litiko letemvelo njengoba nathi silitiko letemvelo sisitiko letemvelo but sidimele eceleni. Sikhulumisa sona sihloko sekuthi asibuke indlela tekuthi tibi atisakhele imali so sikuwo umkhankaso wekuthi imvelo asigcoce noma sigcine kude sikhona ukuthi nangekusasa noma kumbe titukulwane letitako tikhanze nayo isekhona ake sigwinye emathe sibahlole khona ititolo. Kulesifiso sekuthi tibi noma lokho lese singakudzingi kumele kugcineke kahle. Laba labenda emisebenzi yetandla nabo babese bachamuka netindlela letinhle tekuthi kujinge kusebente lokho lese sekulahlile. Pachimane nje yena soneminyaka solo athola ukuthi angakusebenzisa lokho lese kulahliwe. With regards to waste in general, the very products that we make and consume will at some point become useless. And after they've become useless, the question now becomes, should we leave them to accumulate in a certain place where they can potentially become dangerous to the environment? Or should we take them and find ways to reuse them, possibly recycle them to become the very same products that they were before they lost their value? This is where now we say waste is a resource. So waste becomes a resource in that for the craft person like me, I can use it to make different products. And for the industrialist who's got the plants and the means to redo it, like dissolve or melt or redraw into string, they then have also a different resource to use aside from just the raw material. So yes, waste is indeed a reusable material, and it is a resource, which for a craftsperson like me is a raw resource. So most of the materials I use, I collect by arrangement if I have to collect, and they get dropped into the workshop by friends, colleagues, and concerned citizens. Pachimane ukholelwa kakhulu ukuthi kumele sisebenzise sisho lesithini ligotsha lusemandi. Ngekuthi ke sifundzise bantwana etikolweni ukuthi bakutayele lokuthi kunyenti lokulahlwako lokuphinze kusetshenziswe. The most important thing with development of humans, you may say humans evolve or humans learn new things and learn to adapt, would be to teach people. And like all things, they become more effective if they are taught to people at a younger age. So the most important thing would be to come up with programs, particularly in schools, in places where young people are still learning, to say, look, embrace these values, be resourceful, reuse as much as possible. Unlike having to go to like school leavers or adults, young adults, or people in middle age to say, look, let's do this. If it has not been taught to them before, if it never occurred to them that, oh, I could use this to do that, they cannot embrace those ideas. It's an ideology that is so foreign to them. But with the problems now of walking down the streets and seeing the garbage, we then say, let's motivate the young people. Let them become more responsible. Let them feel that they are obliged to do something. So the starting point would be the kids, especially school children, so that they become more responsible adults. It's possibly history in the making, in the fact that it's not something I started with the outlook that it will end at some point. It's very ongoing. And where I am, I would measure, if I were to measure it, it's obviously on a sliding scale. I would say I'm at a point where if I don't get more people involved, it loses steam. Because I have realized, for instance, I've seen over the last 7 years that this is a practice that can actually flourish. And it can flourish to go beyond the expectations that everyone, even the people that help with the resources, expect. So I'm at a point where I'm thinking,
how can I best motivate other people? And not just motivate other people to walk into the dark and say, look, I've got an idea, but I don't know how to go about it. But to motivate people to follow a path that I've already cleared. The difficult part was getting it started. Now I'm at that middle part where I may fall down to the bottom or I may actually go to the top. But for me to get to the top, I also now need to have people working together with me. So that's exactly where I am. I'm at a place where I need to motivate more people. I need to get as many people involved as possible before it can then become especially like a solid business. At the moment it's artistic services, but it's a trade that can be turned into a professional trade where it's more than just collecting waste, but it's about products and services. In here it's plastic waste. Plastic that has been redrawn into twine, plastics that are picked up and then molten and then drawn into string. This is what is here. And a little bit of denim fabric, like these are all textile offcuts. We were lucky to have been given offcuts by a company in Matsapa, one of the textile firms. So they under normal circumstances battle to get rid of this waste, so they sort of encourage people to find ways to reuse it, and this is what I would do, what we are using it for. So this in particular is a bag, it's a backpack. Now what makes this backpack special is that it's a combination of absolute waste that has been remolded into twine, plastic twine, sisal, which previously had worked on an old item, but now it has been put back here, and hemp. Hemp is the number one resource that is fairly expensive in this bag because we import hemp. So it's a combination of organic materials and synthetic materials, the synthetic being the plastic and the organic, the hemp and the sisal. The denim, I would also say, yep, it is fairly organic, it's cotton. Phachimane uyasho ukuthi uyayibona indlela leya phambili nekuthi nje lo msebenzi ungaba yibhizinisi lengagcina seyiphilisa emaswati lamanengi. Yena nje wakha ticathulo, tikhwama, tigcoko kanye nekwembatha lokuthengiswa ngemali lenhle sibili nakulabo labativakashi kuleli la kaNgwane. Amabhizinisi Phachimane lo lapha ezulwini ukhomba kona ukuthi Tibi ke wakhela imali uyaphica ngathi Dona Tibi akhe tikhwama nje basenivile kuwo umbiko. Sichubeka nalo lihlelo babe Dlamini mangikhumbula kahle kwakusikhathi lapho kusenendvuna make noma kumbe impunga thandi ishongwe ehovisi aseyindvuna etekuvakasha netemvelo evenda kaNgwane lapho sisukumisa khona umsebenzi wekuthi sikhona ukuthenga lokudibi sokhona pheze sisebentise kumbe ungasihlephulela nje kumbe imibono noma kumbe tibonakalise lapho khona lo lihlelo lolu lube nemithela lemihle khona sakhona sikemaswati kufunza ukuthi tibi dingasakhela imali. Okay, umbukelo utawukhumbula ukuthi kunemadolobha lamakhulu namadolobha lamancane. Kulamadolobha ethu lamakhulu lelikhulu kunawo onke imbabane namanzini abekhona bese kuba namathapha ke sekayalandzela ke lamancane. Kwathi ke makuthula lo hlelo lolu lunakho nalo lusukela kunaka lesakhuluma ngakho kuleli viki lephelile bathi strategy lesahulumende lesithi bani netindlela uma ngabe enzaweni yakho lapho khiciteka khona tibi ukuthi usebenzise leto tibi leto kusho ukuthi usebenze kulokunye uphinze wakhe futhi nendlela yokuthi bantu babone ba benefit kulento ye recycling. Mbabane ke wakuthatha wakwemukela ke lokho lidolobha laseMbabane la investor lafaka imali nemhlaba ukuthi kutawusetshenziswa ku la empowerisha bona abantu bakhona la Mbabane. Lakha kune environmental information center
lokukakhulu ngayo kuba ngilothi waste information center kanti konke lokuthinzela na environment bese saseliphindze libeka yenza ukuthi le yake I recycle center bantu basembabane nalaba semacentselweni nambabane konke lokunga recycleka ikakhulu insimbi libhokisi liphepha liplastic uyakumekisa khona mawufika hayi ukuthi utayithola mase kunganani lokho lofika nabakukalela uthola lokuncane uyabuyela uyothola singwa ekhaya uyathatha lona uyakubeka mase kuthandana lelinenge uyakufaka isikhwameni lesikahle noma akucompress ngemishini yakhona bakuthathe kuhambe kuye etindzaweni lapho ke sekukhicitwa khona leminye imikhicito embabane ke ikhona vele le buyback center seyine bantu abayo khona lambabane labanye mhlambe letikomu noma lapho kunebantu khona lapho bakhona kulanza lese kwendeka ke futhi ke kakhulu manje ukukhombisa ukuthi tibi cishe lambabane nawo onke ke amadolobha sekuvele kuyendeka sebahamba sebacela kulabo somabhizinisi ukuthi sicela ukuthi liphepha lakho bosibekela la sitakuta thina noma mawubona ukuthi kugcwele lokhu sitawuta sifike sithathe siyabona ke thina sibethe emvelo ukuthi kuyasebenza sebaqalile abantu bayabona ukuthi ikhona imali etibini ikhona imali ekuthenini uthathele ukutibi ungendi lutho wena nje wakho uyathatha ugcoce uhambise so iyathola ibonakele ke ukuthi imali ikhona lapho the success story sithi ngibabane but sekukhona ke kumathapha sekuthe kucithisa kamanzini kunenge nakulala amancane ke manje emadolobha bonhlangano nakhona lonke nje sekukhona lapho ungamixa khona scrap sekukhona lapho umixa khona liphepha khona lapho ungamixa khona lokuliplastic kuyonke cishe wonke ngwane sekukhona lokho ikakhulu kulokhu lokunemali libattery ke vele lemoto alizange nje like liswele lona liswele mawuya uyimixe eMidas utawulithenga ngemali lencane mangabe utana lelinye so sekubonakele ngoba nakhona khona lokutholakala lokuyimali kulo liphindze lisebenziseke lelinye lihamba lokwakhala kunye so incumbi vele yale tibi letikhicitwako naletibuya ku-industry naletibuya emakhaya kithi setinako indlela yokuthi wakhe imali sikotela uvele unemali leningi mawuna nasi nje lesine aluminium leso siyakwendela mangigcina nje ngibuka ngoba uyakhona nokubona online lithan kuko belimenda 10 to 15,000 wa aluminium tin maso wa compressive Ngikusho sesihlelede kwemali Dlamini. Baba Msibi umuntu ufuna kwati ukuthi kumcokelani vele lokuthi siphinze lo kulesikhicita noma umbele lokutibi tethu siphinze sikusebenzise kusita ngani thini? Kuyasita kakhulu ngiyaqala nje ngekuthi ngoba naku nangabe sikhuluma ngekuthi lokho bosokusebenzisile so yalahla lokuthi sinyalo nje sikhuluma ngithi siya recycle lokusho ukuthi lokho bese kudibi kahle hle nakusuka kunangilo bese kakulahla kepha ke nase sikuthatha phindze siyokusebenzisa sekusho ukuthi angeke sisabuyele emuva siyogubha lela bekugujwe khona nakuto wakhiwa lokho ubekisa nje emduduzi lana ngealuminium ialuminium siyayati ukuthi ingumcebo waphasa iyagujwa isetshenzwe bese ke sekuphuma leto tinsimbi ke ngekuhlukana sikotela nje la khuluma ngaso ukuthi kunalese aluminium lesinemali lesetulu vele nawo sithengisa sona lesi sikotela ke angithi siyasathi sinatha ngato sinatha le tinathu ngato nangabe sowucedzile lokunatha lesikotela boso silahlile lokusithatha lo tawusithatha asipodote ayosimekisa le asibuyisele kulaba labatawuphindze bakhicite lesinye isikotela sekusho ukuthini lo sekusho ukuthi ngeke sisabuyela sibe siphindze siyogubha lo mcebo lephasi sesisebenzisa nje nawo kakhulu kunemandla ke lamanengi energy le isetshenziswa nakugujwa le aluminium kepha nase singasayigubhi sho ukuthi sekuningi loku lese siku imvelo lese isisite ngawo ngeke emandla lamanengi sisawadzinga ngoba kwawona lamandla emandla sitawubekisa ngathi siwakha nje ngelilahle lokusho ukuthi ngeke sisathi ngakusebenzisa lilahle lelinenge sibe siyogubha lo mcebo lephasi
ngeke ke lokho sekutawusita nethi singasakungcolisa imvelo yethu lapho nje shothi ipoint lami lecala lakuthenini kusita lo recycle ukuthi lento yelena siyisebenzisa kanenge shothi kahle nje asalahle sesisebenzisa nje into yini sekusisitile ke umcebo waphasi lokubo emandla le-energy asasidingi kube simosha lokho ke sekusithatha kusibeka la kuthenini sesiyisita ngani ngelemvelo siyayisita imvelo ngekuthi kude lemimoya lesesitabe ikhiciteka ngoba besitabe sibasile ngalelahle sikhipha umoya intuthu letawungcolisa lemvelo yethu kungcoliseka kwale imvelo yethu ke siyathi sonke kulamalanga lilanga selishisa ngendlela nje lemangalisako litulu simo selitulu sesishintshele ngendlela lemangalisako lokungilokho lokuthelele kuze kufike la lokusho ukuthi lama gases ngeke sisaba nawo la tawusingcolisela lemvelo siyanciphisa kanjalo sho ukuthi umoya awungcoli nemhlaba wethu nje sho ukuthi le tibi ngoba asisati lahle live lethu nje sekhanza tibi disechithi saka lena nalena kepha nakutawuthiwa sesiyakubona ukuthi lokho sisuke silahla imali ngeke le tibi sati khanza digcwale lonke le live phinze nasemantini kanjalo ngeke nemanti asingcolele ngoba kulamalanga nje ukhanza ngasethoshini bantu bayajikjela le tibi ngeke ke sho ukuthi nje sikotela sasikhanza sindande emantini futhi khona lapho nakulethe indzawo la kulahlwa khona la silahla khona ukhanza ukuthi kunana lokuthiwa i-leachate i-leachate yakheka ngalokuthi le tibi ticinzetelwe lapha khona sikhathi uvele kuyaphuma kepha ke lokunye ukhanza ukuthi kuye kube inkinga ukuthi mhlambe lendzawo yethu yahla yethu kunemanti ladude kuyahamba ke lento lengekhathi lengephasi kwanze ukuthi sekungagcina kufinyelele lemantini sidawukhona ke ukuthi nalapho sivikele emanti ethu angangcoli sephinze ke loku sitake kungaba ukuthi sibantu nje sihlukene mina nase ngikusebenzisile lokho bese ngikulahla ngithi kudibi kimi kepha ukhona lo umuntu lo tawutfola lento le ingasito tibi into lemqoka kakhulu sho ukuthi nje wonke egcineni konke wonke umuntu ugcina nje athole nayo into yinye la imqoka kakhulu sho ukuthi lento ayisasuku angathi nalo wesi2 lo landzele mina seakulahla achamuke lo umye wesithathu athi mina lokho anguboni kudibi Baba Dlamini siphokophela silivela kangwane ukuthi sifike esigabeni semavela sathuthukile siyawabona ke mavela asathuthukile ukuthi bantu bakulawo mave sebafundzisiwe ukuthi ngisho nje mawutifaka lapha emdustbinini wakho tibi takho tehlukanise ukuthi leti tiyolahlwa vele usekude tingangentela khona leti tiyofakwa ukuthi kumbe ngathi dayisa ngikhona ukuthola lokuthithe lokuyimali noma kumbe diphinze tiwash noma kumbe dikhiqidwe kabusha tinte lokunye sine silivela kangwane sisiphafundisile nibantu bethu ukuthi bakwati ukuhlukanisa tibi mabatifaka lapha emgqonyeni kufundzisa luhlelo loluchubekako lesingeke sithi sesifundzisile sisafundzisa siyafundzisa namanje sisatofundzisa kungako nje sesithi masikhuluma manje sithi tibi letinebungoti tesibhedlela noma kusekhaya setincane ukuthi utithole tisatholakala kona ngoba kusekhona labangafundzi noma labangeva kodwa sebayati bantu ukuthi leti tinebungotinyana ke lo leti tinconywana tingahamba tihlangana kodwa ke indzaba yekufundzisa vele kusiphecelete sithi it's a continuous process kuyendiwa bekwendiwa kusatochubeka kwendiwa asisodva ke ekufundziseni cishe wonke eministry letsinzelana nje lokhicita tibi kukhona lichaza lalako ukuthi kufundziswa baka health bafundisa ngebungoti nokuthi uma ngabe tibi takho letifaka ekhatsi emangcoliso awuwaphathi kahle ukushonisa ukubangelana utawutholana kube ngithi sithi njengoba bekasho nje emsibi ukuthi uma ngabe le tibi takho batiphathi kahle kuloko naku la utakhanza khona lokubonakala kakhulu ke Swatini ngetibi imfuyo tilwane mangabe tibi atikaphatheki kahle siyakhanza le tibi letima plastic la mathunjini la tiswini tetingomo etimbuti konke lokungabekeki kahle lokho ke kwendane eSwatini imfuyo ngiyona mcebo walo
uma ngaba isesihle ngeke lisaba lihle naleli hawule lakhiwe ngayo ngoba itabe besiyonzile. Uma ngabe ingomo seyingasenhle imbuti ingasekhona kunenge lonke kusakhona ukwenda uliswati losebenzisa bona letona letilwane vele kafishane nje kufundzisa make vele asisisodwa banenge bayafundzisa nathi siyafundzisa nani buka ke ku media ke manje nani bese niyalibona leli thuba ukuthi kukhona lekungafunda sive ngetemvelo nalo ihlelo likhona so ngiloyo udlala lichaza lakhe ekutheneni asigcine sifundzile wonke umuntu bakhuluma kulenye live bathi kwakhuluma naleti hlahla asikhuluma njani isihlahla ukuthi ubeka lo mlayeto lasihlahleni athi uyaya lapha kuso athole kubhaliwe la kuso lo mlayeto lofuna ukuthi awuve so nala kithi siyajabula nje ukuthi nemedia seyakubona mangabuka ku print media kukhona vele ngeliviki lapho kubhalwe ngetemvelo ngiloyo udlala lichaza lakhe ekutheneni singafunda nathi khona lesikufundzayo singathi sisebenta khona lana siyafunza ukuthi uyathi uhle ucabanga ukuthi abantu bakwati nako noma uhle ucabanga ukuthi wena indlela lengiyo nginayi basho bani ukuthi indlela lengiyo thine lesiva ngayo ukuthi singenteka kanje na kanje so siyafunza sonke ukuthi thine sinaloku lokuphecelele sithi technical but i traditional knowledge is with bonke bantu nalo ufundzile nalo ngakafundi Malangeni lamahle singete sabinza vele sibe tindzaba noma besibe ngimisa kade lebika ukuthi indzaba ukuthi kumgcoko simvelo siphase kahle singayinyika ubeti singemaswati sitake sibahlela imarket sigwinye mathi sibuye nalo hlelo. Hi, I'm Kimani. I am one of the lucky generations to watch television. Television exposes people to news, information and knowledge. Information and knowledge is power. The future of the country will be in the hands of our young people. The better we educate and motivate them, the better the future of Swaziland. The human condition today is better than it's ever been in the past, and television is one of the reasons for that. People live happier lives and have more knowledge and information. All this is a result of television. Hospitals should be designed to be more friendly and certainly more like home. Mabona kutse usigcinela emasiko kuze endlulele nasetuleni letitako. Long live the spirit of television. I believe good television can make the world a better place. Pay your TV license. 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 Badala umthelo wamabonakude. You can now pay your TV license at the following pay points. Any nearby post office in Swaziland, you can come to Swazi TV offices at Hospital Hill in Mbabane or pay online by internet banking on our Netbank account. After payment, attach your personal details and account number, then fax your proof of payment to 2404-2093. For more information, go to www.swazitv.co.za or contact us on the details on your screen. Swazi TV license, one less thing to worry about. Lwetemvelo imvelo impilo yami sikhulumisa ludzaba lokuthi tibi atikwentele imali wena uliswati evendangwane buka tindlela tekuthi leto tibi lonato ekhaya atikukhicitela imali etsite ungakulahli konke akube khona lokuthula konawe kuleto tibi leto. Sibuya khona ekhefini sitake sihlola umbiko lesiwakhile sibuka tindzawo eveni lakangwane letikhicita kabusha noma kumelele sithi kurecyclisha tibi. Letifana neMbabane Recycling Center yemukela tibi letilethwa abantu bese bathola imali. Chala recycle sidila ngemaphepha nangetinsimbi sothi nje sidila ngewaste nabo oil abadzala cishe nje ungathi kudzala into letindzala kisha kinto angathi uthi ngabekisela kanjani ngibekise nje kuthi waste include emaphepha bomaplastiki bomabhodlela netinsimbi into leti kanjalo kulethwa sive setha space to uthengisa lana sithenge lesibhadale cash same time
after sesibonile ukuthi cha kwakhe lo muntu like insimbi sesibonile sinayo le proof ukuthi oh lento lena lo muntu kwakhe nayi le proof lesho ukuthi kwakhe bese sesiyakubhadala kanjalo naso maphepheni basilethela sibabhadale. Nayo ke lendzawo ibese iyakuthumela lokhu lese ikubuthile phinze yakuhlunga ngelihlobo lwato Tibi kuye lapho kungakhiwa tindvo letiphinze tisebente. Tibi setimali le betikhansa tona ukuthi Tibi tiyashiswa tento naloku akusuka lamhla tisashiswa Tibi setimali liphepha nje soyathi ukuthi soyaligcoca ulibeke ubuye utothola imali uthenge I mean wende leto tsinge kutakho ngemali yeTibi nakubuya la sine siya ku recycle sikwende kutokubuya kuphinze futhi kusebente nalokuphephuka kwako nje ukuthi utakhanza kugcwele lathi gangeni kungcolisa live noma ngcolisa lidolobha kepha ke nyalo umuntu akusisekahle secishe mancane amaphepha laphephuka ngoba abantu labaningi sebayadi ukuthi lento le seyilusito nale imvelo seyasitakala ngoba akusasinto leseyilahlo. Letindzawo lesigcina kuto Tibi titawuncipha lokusho ukuthi sitawuba nebulikhuni bekuthi Tibi tisidalele umonakalo ngekungcolisa umoya lesokuphefumulako lokunye kube nebuthi emantini lesiwanathako. Njengoba sisive sitawugcina sesibona ukuthi sekuningi lokhu lesikukhicitako lokuthi ngakuthi sikutfolele tindlela tekuthi sikugcine kahle. Ngicabanga ukuthi amaSwati seafunzile mangwabona like italadini televela angwani ngibabona abachube amabhala lathwele insimbi ukuthi vele Tibi tinayo indlela ekwakhela imali. Kepha ngifuna ukubuta la kuwe Msibi ukuthi vele sidena njani Tibi ukuthi tisebentele thina singemaswati ukuthi tibe nesindvo lesithite kude ngathi ukuthi Tibi titangenisela imali. Kusho ukuthi kuqala nje la ngoba loku recycle vele kufuna kuqale ngemuntu kungaba ukuthi Tibi lo tati khicita takakho nje ekhaya ungaba nekwe kutibeka isikhathi ngoba utishito nje emduduzi ukuthi ngitipi watisho nje njengetikotela emabhodlela ama-cardboard ukuthi ungaba nekuthi lokhu udaba kubeka lapha eceleni ube nendzawo nje lekutawubekeka khona ukuvikele ukuthi kunganethwa njengaleli cardboard nje kuthi nangabe utaligcina ulibeka beka isikhathi kepha ke ukuthi i-cardboard litfolakala etindzaweni tekusebenta kakhulu emabhizinisini kungaba nanabo lawo mabhizinisi ukuthi batawubeka babeke lapha bese bayadi ke ukuthi noma bachumane nalo tawubese uyeta uyathatha kuye ngekuvumelana kwabo ke ukuthi batawuthatha abaniketane bomalini nangabe usekhaya ungaphinze nanawe nje utati letindzawo mhlawumbe utawuthi nasovakashela ngasemadolobheni soyadithwala ngemoto so wenga khona le labati gcina khona noma laba bese bayatibona khona bathi ngaleyo ndlela lefunekako bangakadengcisa so tithethe ke wena utimixile noma ubita lona lo ufanele etatotithatha kepha tikahle ngalesikhathi tingathi dinenganyana kungabi nje ukuthi isikotela ukuthi loyo muntu utawuthi nginesikotela sinye mina ngicela ubota utosithatha kungcono na ungatibeka tibe nje inqumbi lelinani lengathi likhudlwanyana mbamba nangabe utogcina ufuna lo muntu lokule lo recycler kube nguye lo tawuta kepha na utawukhona kahle nalapho ngoba sho ukuthi udawenza ngale ngakuye naso tithethe ke setifike kulaba laba recycler njengalapha nje le babe locetha ukukhuluma la bona ke sebanale indlela tabo ke ukuthi lesikotela mhlawumbe batawusi ibana le machine yokubese sebasipotota bathi ipotota nje titneng kutonciphisa le size ukuthi titotfaleka kahle nase batitfala nje ngoba shito lana ukuthi kusete lo mshina wekukhicita lokunye la kankwana kubese ke sekuyapotota ukuthi kutotfaleka kahle ngaleyo moto letakuthatha lana nayikisa le esikhwahlande bayahlukanisa ke bona batasihlukanisa mhlawumbe esikotela bahlukanisa elibhodlela libelodwa sebaliphihlitile lelibhodlela balifaka emasakeni langiwo nemuntu ke kanjalo labhodleleni nje akhona mhlawumbe emasaka lokuvamile lokubonakala ukuthi kunanange emasaka boshukela la shothi la ushukela lochamuka enkapaneni yashukela bomhlumo uye la kubomathapha njengakubo khonko nase selithululiwe bese ke sebawa thengisa abantu ashiphile kunalaba yabomake nje bawasithengisa lapha kubomhlaleni so ngalithatha lelo bhedle nangabe mhlawumbe nje kunanama business ekwashwa kwetimoto siye sithi ke nasihamba kibo abazame ngoba ukhanza ukuthi kuba netiblet phuma kona la kula makhawash babofaka le tiblet lephuma kona la kula masaka
but awubese ke sebambita lona noma kukahle lapho ngoba kusuke sekusindwe lesetulu vele bayambita ukuthi sina nalibhodlela thina awu tutolithatha noma bangahlanganisa kube ngelibhodlela nalesikotela lathi nakufika le kula laba recycler ubona ke sebatha kuhlukanisa ngalendlela yabo bona labatiko ukuthi imarket ifuna kanjani. Babedlamini kunemarket lenzala lekungikhathi sine singemaswati ngathi sicala kuyibona ye TB letilahliwe imarket yena babemakhono kuma ungasichazela bona siba tisebenzisa njani TB sithi bakhele imali. Laba nemakhono ke bakhala okunenge. Bakhala okunenge lokunye kwako sikubonile kukhonjiswa nguPhachimang. Batakwakha lokulo sihlobisa ngako emakhaya bakhe ngako emamet lesikusebenzisa konje lokuyinecessity vele ekhaya baphinze futhi bese bakhatino letiba ama souvenir tivakashi tifike tikuthathe la so wakhe silwane tsite njengasengwenya nje konke kuma souvenir uyokuthola so kubona le emaveni la singafiki khona kodwa kukhona kube kwakhiwe khona lana laba bemakhono ke kunabo make nje nalaba khona ukubasebenzisa kona tona letibi bakhe mawashi lamahle bakhe matin bade kuhlobisa letinhle lekung part of the project ye buyback center lamadolobheni mbabane nje unabo make kubomsunduza na all over kuletikom bakha lokunenge bakhe teacher lokunye lokutawubeka timbali kuthi kuhlotshiswe ngako angikwati ukuthi nekubita ngani kodwa nje kuhle mavasi lokunye kuhle labanye batakuhlanganisa bakuhle bakhe sebaphinze basebenza nangelubumba bese bahlobisa abadweba lokuhle lokunye lokufaka ekhathi lokusebenza emakhono ngilo lesikubona konje khona la studio lokunye kwako bese kutinwe letilahliwe laba bemakhono ke bese bakwakha kuphuma kuba kuhle njengoba nje sibona ukuthi naletinye tindzawo kunetindzawo letinhle lokunye lesingakhombisa ngaloko emakhono laba emakhono masikhumbula kusakhiwa corporate place la eMbabane bebadwebelo kuhle kwendela yini kwendela ukuthi noma ngabe yakubona lento ukuthi ngathi kutibi kodwa kuthandzeke indlela yokufundisa ukuthi uthanze tibi akusito tonke ukuthi setonakele mathi sedakho letibi ngicetha kudlala ngiyakhona nje ukuthatha ngale sandla ngifake leta la kufike kube inkinga khona la sekuhlanganela lengadathe sitibu yapi ngilapho ke laba emakhono basebenza khona ngoba bathatha letibi tisaphatheka bakhe lokhu lebatakhona kukwakha noma kukucota noma kukubumba noma kwendani ngalendlela bona lemakhono ngabo kusho ukuthi lapho nje kuvela khona ke litiko laka sports and culture ne-art ngoba ama-artist lawo akusinoma ngibani longakhona kwenda lokhu lengikushilo lo muntu kufuna abe nebuciko thide lokubuhlungu Dlamini ukuthi thina singaboni bese tiyasidulela letibi tethu lesetilahlile kepha nje sichubeka nalo lihlelo ngosi sicela sike sibuyele kunanga umgomo kumbe lenisebentele tikwawo usivele uthini ngathi tindzaba tekulahlwa kwetibi nekuphindwe tisebenziswe kabusha tona tibi lele sithi National Solid Waste Management Strategy. Lo mgomo ubeke tindlela letinenge lekufuna tisetshenziswe ekuphatheni nje tibi kuphatha tibi phecelezi sithi management le management ke ishiyana kanenge ila ekutibutheni kutigcogceni utigcoce utibeke utithuthe utimixe enzaweni lefanele kungaba indzawo lapho setilahlwa khona noma indzawo lapho tiyo setaphenze kwakho lokunye khona noma indzawo lapho utawufike lo munye akuthenge ahamba ukusebenzisa thina nje siyabala kunaba kula emaphone shop angisayifuni lo sofa lesihlele kuyo ngihamba ngimekisa le ngidawufike ngamthenga mina ngo12,000 uyafika wena umthenga nga6 thina saloku reuse ngoba kuwe boso ungasakufuni so tawusetshenziswa ngilomunye qhubeke kube ngila kuthina manje sekuyolahlwa
sesibonela ukuthi cha kude lesingakhona kwenda ngayo kulahlwaphi kulahla enzaweni lefanele lenzawo lefanele ke nayo iphatha ngendlela letifanele kunebantu labaceceshwa abafundziswa vele kusebenta lokho kusalo sisuka ke letulu ukuthi uyadicoca letibi uyadithutha wendana ibusiness khona laba business nje ukuthi bona bayacoca afike lo munye business yakhe athathe amixele afike lo munye lena la kulahlwa khona noma lena la kusetshenziswa khona akuthathena akusebenzise lapho sekusefemini sekuyakhicitwa sekwenziwa lokunye kucashwe abantu kunebusiness kwakheka imali bese ke kubuya la mbutweni wakho lo ukuthenini uthini lo mgomo uthi vele lo mgomo asigcileni kakhulu kulo ukuthi siphinze sisebenzise si reuse nobe mangabe sihleka ukuthi singaku reuse asakheni lokunye ngakho lokho ke wonke umuntu lokhicita tibi unale obligation lokuthi kufanele anciphise tibi leti tawugcine tilahliwe ngoba mase tilahlwa futhi seti ngendlela thide sedivele tiyonukubita imvelo sekufuna sale sebenza lokunenge kuze sikhona kuvimbela ukuthi imvelo inganyukubeteki i-recycling ne-reuse ne-prevention vele ku top of the agenda ukuthi akwendeke i-waste prevention at source i-waste separation at source lela tekha khona letibi asitehlukaniseni atathe fika lofuna liphepha athathe liphepha ahambe siyakubona sekuyendeka ke mawungabe singagcine ema supermarket la ngembili sineke njengabo inspector siyenza siyele ngemuva lengemuva kuletolo letinkulu noma la khicitwa khona kakhulu kunenzawo letehlukene lana bathi lokho kafika thathwa umasipala sothatha lakuthathako kuyolahlwa la kutawufika khona bakuthatha bahamba bayokwakha lokhu bayathengisa le kulahleni nakhona kukhona labanye labathi kukhona lokho lekuphunyuka mawungaye naba lebesithi bakamdodi laba bakamdodi akusibo ukuthi bathatha dodi sekukhona ligama lesebalisebenzisa nje le kulamavela asesithuthuke khona bathi waste mining angithi kucala bekulahlwa konke siyakhumbula manje ukuthi hey kukhona lesingakuthola lesebagubha khona le labe balahla khona sebafuna lokhu ngakhona ukuthi kuphinze kusebenziseke mawungakhumbula njena liphepha lelibhalwe ukuthi this is recycled paper tingaphane nathi lesithi ma responsible corporate akukhanza asebenzisa lokho ngisho i-letterhead yabo ema envelopes abo lo ukuthi bona bathi kunekuthi kusetshenziswe le kanje kujutshwe lesinye isihlahla lesisha sawusebenza nako ngomgomo wabo le strategy ke siphinde sithi bani nemgomo wakho ke wena uyingaphane unguhulumende uyiminister lothi utawunciphisa njani kuyendeka ke siyakubona lokho wasembabane lesiyo ngomgomo wasembabane ukuthi uthi mina ngidawusita kanje emadolobha akwenda sekufike nasemakhaya ke manje sekhona lema communities lapho vele kukanjalo kuleli viki lephele besikhuluma ngama waste control areas kusho ukuthi leyo nkundla lawo ma waste control areas la akuthethe ukuthi cha ke thina sesitawuhamba kanje Msibi sesiqoqoda nje ngifuna kubuta ukuthi ingabe manibuka nikhulumisana nabo laba lensebenzisana nabo ngakafisha nyane nje niyayibona nimithelela lokho lenikufundisa ukuthi tibi asiphinze sisebenzise ukuthi sikhona ukuthola imali manibuka la italadini naloko lokulahlwako niyakubona imithelela yaletimfundiso tenu ukuthi vele kuyabonakala on the ground imithelela ngisho ukuthi ikhona ngoba nje uke washo nawe ukuthi uyabona abantu bafuca emabhar bathwele insimbi nemabhodlela ukhanza abantwana labancane bathatha le tinto nasebonsamba manje sebakumikisa kunetindzawo labakumikisa khona singathi ikhona imithelela kakhulu mara lamahle silibeka khona lapho lihlelo lalomuhla sithembe ukuthi nilithokotele kusho nje malangeni lamahle ukuthi ehlelweni lomuhla besikhuluma indzaba yekuphathwa kwetibi
ake sibahlole etimakethe singabuyisa ligoqoda lihlelo. Mbonelo muhle nathi indzaba letimnanzi. iSwazi TV ikulethela luhlelo tekulima kangwane. Hlanganyela nami Ayanda Dube njalo ngaboLwesithathu seyigamenxe insimbi yesihlanu ekuseni. Ungaphindze ulethamele luhlelo ngelisombo seyigamenxe insimbi yesihlanu ntambama. Lima nawe ngwane kude kusimame ungagoli. Manela mahle sikhulumise yona indzaba yekuphathwa kweTB. Ngifuna nje kubuyela kancane kunayi yamsibi ukuthi kuyabonakala etaladini nithi tinciphile ngiTB noma kumbe bakhona abantu ukuthatha letithatheka kodiyothengiswa kuphela noma nje niyabona ukuthi tinciphile vele TB letikhona tibekwa letilahlwako. Singasho ukuthi kungaba nje kubona le njengale ngikusho ukuthi uyabona abantu sebanako ukuthi bayadithi libhodlela sekukhona mhlambe la ungalimikisa khona nensimbi khona la ungayimikisa khona. Kepha ke dinombolo ngeke sitisho kahle hle ukuthi betingaka. Kepha nje sekungaba kucabanga ukuthi ngoba kube bekungasiko ukuthi seyikhona le recycling ngabe le TB leti tonke tishona lela kulahlwa khona. Kepha singathi ngalendlela yokuthi kukhona la seba kuyo le business yokuthi bayatithatha le TB tiyancipha ngaleyo ndlela. Live ke lise ne sengake fiki kahle hle la sekukhona khona nje ukuthi nasithatha le TB sithi mixa lena siyadi. Kepha ke bakhona bomasipala nje banato leti ndlela tesina kuyolahla leti moto tifike tikalwe lapha ukuthi lesindo singanani. Kepha ke kusesengaka bilula kangaka ukuthi nje kuyatiwa ukuthi sikotela singaka libhodlela lingaka. Ke kanti lokho ngilokunye lokungasisita kepha ke siconza kuyaza live liyazama ukuthi kugcine kwenteka lokho sitawukwati nje ukuthi sesingagcine sathi kuthi ngingimi nje mina TB lengidikhicita kodinganani ngoba lokho kusita kakhulu ku eplanning ukuthi washo ukuthi nangabe le dolobha abantu bangaka umuntu amunye ngathi une TB letingaka kusita ke la planning ukuthi sitawudzinga mhlambe timoto letingaka ibudget hulumende athi kutawufuneka nakho lokungaka ngoba nyalo nje ukhanza ukuthi kuyi challenge TB dineng nalokuthi ke evikini eliphelile sakhuluma letinye TB so leti image abo lebe singadadi njenganaka ukuthi kaThenbe kusetshenziswa emanapukeni kephanyalo sekunana ama disposable nappies sekuyinkinga ngoba lokho kusete leti indlela leti tawuthi kusetshenziswa kuphi leti tisesengakacaca kumcoka kakhulu ke lokuthi kube sinayo leyo information kepha nje ngingasho ukuthi mhlambe sitawuthi tiyancipha ngalokuthi bakhona abantu laba dibona sethi imali TB. Dlamini ngihlale ngifuna kubuda lo mbuto lona ukuthi ingabe na le TB tebuchwepheshe sesinabo lesithi e-waste sikulahla kanjani lapha eveni la kaNgwane. Naye ke isayela lenkulu le TB leti buya kubogesi tinto letsebenza gesi kufaka ekhathi ma electronic gadgets ethu ngileti lesithima emerging waste stream akusiyo ke inkinga yaSwaziland yedwa inkinga yemhlaba wonke kodwa tikhona tindlela lethi sakhulunyiswa ukuthi akubuyele lapho kwakhiwa khona emaveni lathuthukile sekukhona lo ukuthi buyisela emuva kodwa ke la kethi kugoqoda nje ukuthi vele sisakubutha sikuhambise as hazardous waste kugcine kufike kulaba tawukhona ukuthi bakusebenzise. Manje lamahle awu bese nginganivalelisa ke jabe ngento eliphutha nginganivalelisa ngingasho ukuthi asikhumbule phela malangeni siphetha nje lohlelo ukuthi live la kaNgwane libhekene nesimo sesomiso malangeni lamahle asikhumbule ukuthi lamanti lamancane lesinawo siwaphathe kahle uma ukhona njengoba basho laba betemvelo asimani siwa recyclishe kunekuthi avele ahambe nemtilani. Lihlelo silibeka lapho kwalomuhla kubona kube kunokuhle ihlelo elilandzelako nisale kahle. Inyanzaleyo